Salibingelela njalo ihlobo zami uzilana zonke lokuzwa lesikhathi ihlala kuhlelo ngisakhumbula igama longeze Jesus Sibanda nami ngihamba lo Patrick ubongani kabonakali kuzwakala ke ukuthi kezwa kuhle siyakwazi ngayijombile indoda yakho vele ligwalo okubi yathi ikhuluma ngokugula the yagula kayizwa kahle uPatrick nje ukhona lapha wahlathi hayi ngizabamba kuhlelo ngisakhumbula la ubhalile yakho yabuya ziningi ngokuba incwadi lingixolile ngoba wena over 8000 letters uthi asiqeda nasikwazi njalo sibala about 6-7 a week. Deliwe Nkosi ngawunjani Deliwe? Mina ngizalwa ke eLupane. Ngizelo umnyaka 1985. Ngazalwa umama wangitshanga semncane, ngithiwa 2 weeks. Umama ngimazi, ngimbona ezithombeni. Into ezelayo ukuthi ngakhula ngilo stepmother wami othiwa nguMangwenya, owangihlukuza kule ngichaya ngingumntwana abantu omakhelwane baziba complain. Wayethe ngichaya ubaba ebukele ngelandaba lokuningi. Ngitheze siyafumana ngabaleka ngakobulawayo lapho emfike ngasebenza khona ngale ngizama ukuthi ngifunde ngathola umsebenzi emayadini ngifunda nge-Spaces College ngi-supplementa ngaze ngapasa u-form 4 uNkulunkulu wangibusisa nomama mina balele khona wangincedisa ngacela sengithini ngaba ngunesi ngasuka ke sengunesi ngaye South Africa ngafika ngasebenza okwamanje mbhala ngise-Australia ngahlala lomunye ke ubaba ngingakaye eSouth Africa ngase ngimithisiwe ngaba nomntwana ngihamba la eGoli lo mntwana ngilaye lapha umfana khona engimithisiwe kwayihlobo salapha engangisebenza khona umfana esebenza lapha engisebenza khona uyayimithisile ethatha advantage ubona ngangisemncane ngazilutho ngasuka lapho ke ngaye South Africa ngagcina ngase-Australia now ustepmother lwana ohlala engikhalela ethi ngimncedise uyadubeka ubaba sowafa vela ngifuna abanceda ngalutho umama la wangihluluza kakhulu uthi abadubeka khona eLupane uswele omunye ubaba kodwa lokho efuna ungenza umntana ka so umntana ke mina yimi ke obhala yachisa ngibuhlungu kakhulu ngesehlalo sami esenzakalayo empilweni yami ngicela unjalo ingoma amajalisa ethi akulala ziyawa akulala ziyawa akulala ziyawa
ingoma evela ke kuPatricia Majalisa ingoma etakulala ziyawa kumnandi sichaleke emlalelo othiwa ngudeliwe udeliwe ke uthi se Perth eAustralia lapha sesenza khona ke ukuba ngunesi wakhe khonale ke eAustralia down under eAussie ekhuluma phela ngokuhlupheka kwakhe ekhula semphethe vela ke kuvusa moyo vusa moyo uthi ke mina ngiyaphila ke ngifunde ke Hamilton ngaqeda ke isikole ngomnyaka 2012 ngihlala ke kuBlabe ngihlala ke endaweni othiwa kuseChabalala ngiqeda ke isikole laphana ke abazali bami baswela ke imali ukuthi ngiye phambili ngase ngicela senzama ukuthi ke ngenze lo kuthiwa ukutsheketsha ngake esigodini labangani bami umzimba lapho ungavumi kwakunzima ke chisa sithwele nzima kwakuliwa ngelinye ilanga kulomfana wajela usithathela ke imali every time umfana khona wagcina kodwa sengobotshiweyo esebulela umuntu lo ndoda wasilandela wona wasithathela ke umkude esasuphethe wanthathela le cherry yami ngathula ngihamba ngathatha ke inkalakathe ehloka lami ngamlindela ngikwazi ukuthi abahlala khona ngacatsha ngemva kwesilugu senkukhu khona lesigodini ngabe sibebuya ngo3 ebusuku ehamba la le ntombazana icatshile bathe bebuya lapha becithi imoto yabo bathi bangena endlini afika kahle ngamgadla ngamhlahlela wahlwa wela phansi khonapho ikubaleka kwami lapha ngigijima ngagcina ngizododwa ngamapholisa bekhangeleke ama-tennis amayinyathele kwathiwa attempted murder ngavalelwa kodwa ke ngasengihlalisa ejele 2 months afterwards wasothiwa khona ngenza i-community service lo ndoda walimala wasila wazohlupha ngahle ngathutha ngaya ke enkayi kuyatsheketsha le kuwonyathi after some time ngezothiwa ke ubulele umuntu ke usejele yikho kwenzala kimi mina ngilabazali ngiyadubeka thisa kodwa ke impilo inzima sengama kwenza imayini ngiyazama ukhandakhanda lapha ke ngise-South Africa enzama ke impilo kulobunzima obukhulu ke kimi ngicela ke unditshayele izingoma ezinye ke ezisiqedayo ngapha ke eMzantsi Afrika lapha siyadliwa ngabantwana kodwa singakuthini ngicela unditshayele one of ipiano xa ungayithola yini ipiano lapha ngibona ukuthi ipiano yakho okhala ngayo esithi unkosazana daughter sibone ulostana naye yangistana lapha ehamba layo
elemthini ithuktele kanti lobo mibushintshanini ichelele athi umdala ukhona uzonibona ngelokusokolana ngizokufala ngize ngifike nginekhalisa ndlela yinde abasize enonwabena inoze ngifike emazulwini umndeni usenyanga tula nana tula tula nana tula tula maka iskati imali tula nana tula tula nana tula makali ibe iskati oyo iskati aye iskati imali ke kuthiwa-ke nguVusimoyo. Siyabonga kakhulu-ke Vusimoyo Sayi. Siyefika kuVusimoyo siya kuThembi Manyowa. Thembi Manyowa uthi-ke mina ngizalwa-ke eGwatemba lapho engakhulela khona ngayi koBulawayo. Ngaqala-ke ukusuka koBulawayo ngisiya-ke eGoli. Ngisuke eGoli-ke ngumuntu vele ongazi-ke lowesilisa ngoba by then I was 19 years old. La mngazami kuyaphanda ngigcine-ke umamami. Ubaba wayesechile so mama wayedubeka ngathi ngafika eGoli abangani bami nqamba batshela ukuthi mina ngiyivedini bale belokhu sengilamanga zama ngikhombisela amadoda kwabanzima-ke ngazama ukuqinisa ngoba ngandlela ilizwi kamama logogo wayethe uzuthole indoda ezakuthatha uzuhlonipheke kumele wathintane lenye indoda. Ngathola-ke umsebenzi ngaba nenhlanhla enhlenzi e-restaurant. Kwathe ngelinye ilanga-ke ngikhona phana-ke umfana wajala ukungihlupha laphana ngisala angazi banginika ilift labangani bakhe ukuthi bangichiya ngithe-ke ngivula-ke ejaladeni ngabanjwa umuntu wangidonsa ngayazi ukuthi lo nguye kanye umfana lo engisenzela ngoba ngangikwadla ukuthi uzwakala le perfume bani wazeze engakhulumi kahle ezibhongisa wangithatha wangenisa kwesi storeroom salelo flat lapha angirepa khona wangiqeda umntwana ngoba le khuluma ukuthi ngibulala ngangizwe ukuthi vele voice yakhe ngasuka lapha ngemaphoyiseni abeflatini bangincedisa ngereporter ngareporter abaphoyiseni bambuza ukuthi suspect mbani ngabatshela wabotshwa lo mfana kodwa waphika CCTV camera yabonisa imoto yabo ibhoda-ke iphaka esehle gijima kodwa ikhesi yangikhona yaphelele emoyeni up to today ngazange ngenzwe lutho. Ngithe emva kwesikhathi ngathola ukuthi ngizithwele lo mntwana ngathi ngiyamtshela wathi uyangibophisa ngoba mina ngamtshela ukuthi wangirepha kakwazi umntwana lo asowakhe. Ngagcina-ke umntanami omanje lo mntwana ongela yise kodwa uyise ngamazi ukuthi wangirephayo yena la nje bona bakhona swasuka leyo msebenzi nami ngasuka useza kwezinye indawo engakwasikhona ngadicide ukuthi ngizithulele yimi-ke embhalayo ngisebuhlungwini ukuthi ngadlengula kodwa-ke ilo e-South Africa Justice yakhona njalo yazi-ke tshisa into le iphelele-ke emoyeni. Ngicela-ke ingoma ethi ekhaya ekafanyana Dube mana ngutshela ingoma afanyana Dube ethi ekhaya uyakhala mama ekhaya yo.
wathi amadoda nangisele amadodakazi bengilawo phoke lokhu kuhluphekawo kungaka ngokwani wathi amadoda nangisele amadodakazi bengilawo phoke lokhu kuhluphekawo kungaka ngokwani wathi mayo wakhe ngowesandla abe ngowenyawo ngawo yakubaleka wathi mayo wakhe ngowesandla abe ngowenyawo ngawo yakubaleka uyakhala umama ekhaya khala umama ekhaya asambele ekhaya bafowethu impilo yedorobheni yaphela asapheli ekhaya ekhaya uyakhala umama ekhaya uyakhala umancube ekhaya wakhala usingaphi abomama ekhaya uyakhala umama ekhaya uyakhala umama ekhaya ukhalela umama ekhaya ekhaya ukhalela umancube ukhala ekhaya ekhaya asambelile ekhaya 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 asolesisu lamini ngasekho ekhaya nasi ngoma ke mnandi vela kufanye nadume ingoma sithi ekhaya besitshaleke uThembi Manyowa esithemba uziphilele uThembi lapho khona nangu uDouglas Biya Douglas Biya abakubana bakobiya kunjani idagila kubiya uthi kunjani kuhlelo ngisakhumbula ke msakazi mina eyolanga umbesikhathi ke ngesikhohle kwakumnyaka ka2000 lo mnyaka kwakunzima kakhulu ke empilweni yami nami sengiqasulwa ngubaba sengikhulakhula kwenzakala ke kubona ngelilanga ke sivela ke eDiba ke ekhaya ke Plumtree idibisa inkomo ngilijakanyana kwathutsha ke abanye umama befuna ukuthi izikhwama ngathwala ke isikhwama leso ngimbambisela umama esithi uye esitolo ngahamba nomama la simncedisa ukuthwala ngisithi ngiyamsiza lami ngibona elezinqe ezihle ngaphosela ilizwi wathi hayi wena usemncane kakhulu umntwana ngahamba nomama lwana ke wasethi ngicela ukuthi uhlale khonapho ngisangengena ke esitolo laphana ngithenge something lami ngama ke laphana esihlahleni simelele labanye bahamba labo bagada besiyale ngalinda lo mama ngangena laphana esitolo uhlalile ke isikhathi lo mama engabuyanga wathutsha ke abantu behamba ngezimota imoto engenamaphosi engenama number plate yathi isikhwama nansi babuza wathi umuntu ohamba lesikhwama lesi ngathi awukhona ngumasi phakathi bangena bamswela lawo sisi babhoda izitolo zonke bamswela amapholisa abembopha angenise emoteni isikhwama lesi kwakulesidumbu somntwana omncane esasigoqelwe efile lo mntwana ngabotshwa kodwa ukuthi mina yimade ngimthume lo mama wadinga lo mama ngabonakalanga lokuthi wabaleka wayangaphi kangikwazi ukuthi kukhona kubona yini azatshela isikhwama ukuthi ngisale la semthunzini abantu ekhaya bamangala ukuthi mina sengivolved ukulayena abantwana umntwana watholakala ukuthi ngwabonyathi awayegejiwe lapha elahlelwe khona kwazothiwa yimi emgebhileyo ngathathwa ngaseke ePlumtree ecourt ngagcina ke ngisiyagwetshwa ukuthi ngibulele umntwana uthiwa kuThemba with dead bodies. So lapha ke
ngavalelwa ngagwetshwa 3 years ngabhika umama lona namhla tshisa ngaze ngihlala ngasamkhumbuli kangimazi avutisa isifundo ngibhlungu nakathesi-ke lapha khona nxa ephila lo mama ngahlangana ngiyabuyela ejele sengumbuleli yimi-ke odabukileyo udaka daki akudlalwa lokhu ubokuthatha izinto izikhwama ugcinisa nema-airport bakutshela ukuthi bakubuza ukuthi ngophekileni izikhwama lezi ngoyenzeni lokhu so ungabothatha izinto ongazaziyo vele kawuqalwa loba sekuthiwani ubamba into yomuntu ngicela-ke ingoma kaLucky Dube enthemba ubana uzayijabulela-ke remember me. You left for the city many years ago. Promised to come back and take care of us. Many years have gone by now. Still no sign of you dead yet. Mother died of heart attack many years ago. When she heard that you were married again, now I'm the only one left in the family. Wherever you are, remember me in whatever you do. I love you. Wherever you are, remember me in whatever you do. I wandering up and down the streets of Soweto, no place to call my home. I tried to find you many years ago, but the woman you married to was not good at all. Remember me. ingoma evela umthamo zembayo Lucky Dube ingoma esithi remember me remember
besiyitshale ke umlaleli othiwa nguLaurie Douglas Beer yeah Douglas Beer so kumele mbambe phela Lauren Lolo Ndlovu unjani Lauren Lolo Ndlovu yeah ulolo my god ulolo sisesitorini umuntu othiwa nguLolo kunya ke esitorini mina ngiyakubingelela ke mfana kaDawo Lolo njani Lauren ngibhala ngise-South Africa mfowethu mina anzakutshela one thing ngithe ngifika lapha ke eGoli ngo-2011 bekusengcono imisebenzi itholakala kodwa ngasebenza njalo kodwa kwehlula into engizakutshela yona kubona ke ngiphile nge-fraud mina ngisenza i-fraud kakhulu ngingenile kuma-drugs ngenza yonke into ngangifuna ukudla ama-Nigeria ngesitela sabo though bona bafuna ukungenza intombi yabo mina into engabatshela yena ukuthi ke engenziweyo ke ngatshela u-Abel ukuthi mina ngalungiswa ubabami so ngalala uzakufa so u-Abel wayendana ukuthi nihlakaniphile wayengathola kafuna ukuthola I never had sex laye ngangile boyfriend yami engakwazi ukuthi ngenza izitala lezi boyfriend yami always thought ukuthi ngumuntu e-church ngoba ayisuka nithathe imota ayingishiya e-church kanti mina ngiyenza into engizenzayo ngisho ngitshona e-church ilanga lonke kanti sihamba siphanda nama-Nigerian so ngingena kakhulu entweni yama-card ngangena kakhulu entweni yama-drugs ngangena-ke entweni yama-check atshontshiweyo sitshale-ke imali lapha nama-Nigeria lawa kwazofika-ke isikhathi sokubana ngiphose ngibotshwe lapho engathi ngcono ngihlakanipha so uthekula-ke u-Abel echayile sasile mali engange-800,000 rands ngibona ukuthi lapha kuyayilahla ngayifihla leyo mali yena ekwazi ukucanti ngigcinile kuleli flat sasisenzela khona izinto ngayifihla leyo mali wabuya babamba ama-drugs abathengisile babe ne-2.6 million abayibalayo belele embhedeni bebaningi ngabona isikhathi siyangichiya lapha ngoba abantu laba ozagcina ngelanga ezefuna ungibamba ngenkanti ndale layo ngabe ngithi ngenza iplan ukuthi sirojwe bazasibamba babona ama-Nigeria lemithi so ngayitshaka mnandi ngayihwatsha-ke wathi yena hambe igcino ibeke endaweni lapho beka khona ngikuphuma kwami kanje ngafonela omunye umpholisa ngahlala ngamtshela ukuthi zwana lapha sekule mali mina ngizakunike i-100,000 wena uyebopha abantu labana wathi hayi bathiyeke lana abantu so bakhona into besebenza imali engakwazi ukuthi ayisekho lendlini ngifihlile somewhere babuya bazosebenza basebenza bachaya iscore futhi another 500,000 ngathatha ke amapikitsha lapha batshontsha khona kuthe kuze njalo ke ngathipha kamapholisa ulwana wabebuye bareda wafika babamba babopha mina khonapha ngangikho ngalelo langa wabechaza ukuthi imali kimi sethoja babuye endlini basela amapholisa imali ngangifihle kwenye indawo ngamnika lo mpholisa ke 100,000 rands yakhe ngamtshela ngathi nami ngithethe 100,000 bi-200,000 umphosa wabhilima thengiswe lapho chisa ngase sebefakwe ejele bachama 15 years ngoba imali leya isibaliswa kwawukhani batshontshe endaweni eziningi mina njengo-secretary wabo ngangangena endaweni eziningi okwami kwakuyigcinela ijaha lami imali wagwetshwa-ke ngisika lapha ngathatha leyana mali ngihamba ngathenga indlu ngithenga indlu 1 eSandton enye ese-Cape Town oma ngihlala-ke lapha e-Cape Town ngahamba ukuthi ngiyilahlisa ngayibuye ejele ngamvakatshele ngantshela babuyile endlini bathatha yonke imali amapholisa wakhala umNigeria wahawula phakathi ejele ngathi sorry sithando sami na-ke sengihamba ngihambe yini mpo ngumbona but ngakwazi ukuthi mina ngachaya igame lami ngiyakwazi bachaya abanye nami abachaya njalo ngixolele chisa sosela kodwa ngazama ukuphila so kathi ezinento zami leZimbabwe kulezi indlu ngiyaphila ngabasebenza sebejabuliseza abantwana babanye abantu utho njalo ke udadewethu madoda wasebenza ke lo mntwana ngicela ke ezingoma ezilandelayo madoda lezi into ekhona hayi khona limbhaso phela osithi nyamsaba kodwa wahlala impelisa abamsebenzisa wajabuliseza abanye abantu yena uthi hayi angizange ngisetshenziswe ngayala mina dot ngahle ngathi ngiyacatsha lapha ngacatsha kela ngutshaya ingoma le Sister Bettina uSister Bettina ngokwakhe wena yeah Hit it in time. Oh shit.
Nasi ngoma ke Sister Bettina besijalo Lorenu lo Ndlovu uthi washamana tshela ngegame yabo wahle impila ke yatshintsha yonke wazinothela awusenothile ke umuntu wenkosi selezi nje kona le Kapa eJobe ko Sandton kobulawayo konke uzibambile ke masilo ohlangiphileyo bana mbambe ke enye ebhalwe lapha evela kundaba ezinhle unjani indaba ezinhle Chuma unjani Golide kanjani abanye undaba ezinhle uthi ke kuthina emsakazweni ngithanda ukubingelela mina ngundaba ezinhle ikhumula ke umnyaka kabani umnyaka ka 2016
labe ngithole khona isipano sokudrive-ke ama-trucks eZimbabwe. Truck ngitshaya ngihamba ngisiHarare ngiphenduka ngithwala yonke into mpuphu labo granite kuthiwa ngisebenzela ko-granite ngisebenzile khonaphana-ke into ezalayo ukuthi-ke Chisa ngihamba ngomgwaqo weHarare ngithwele-ke intombi engingilaye-ke emoteni laphana-ke ngoba-ke truck yayimonithwa ngathatha-ke le ntombi ngadonsa ngaze ngakumadelane lo-Norton osisi wayekhuluma-ke esishoneni lo sisi-ke sakhuluma-ke la esithini ulanda indoda yakhe eHarare indoda yakhe wazigada amabhasi ebusuku ngamcela-ke lo sisi senze sikwenzayo hayi kwaba kuhle kakhulu-ke la wathi uyandithanda satshintshana-ke amanamba efoni hayi ngahamba-ke sesiyafika eHarare lami ngijabulise ngile ntombi wangibhalela amalanga amabili amathathu lokhu esibhalelana ku-WhatsApp nje damuka kukhona embuzi ngiyabuya futhi eHarare ngizamthatha sifile kubulayo ngahlala-ke laye-ke isikhathi ngazohlangana laye lo sisi futhi ngithe sengihlangene laye asenananga lutho sabonana-ke ngoba wayesithi indoda yakhe ikhona ngasembuyela-ke lami ukuthi ngithandane nentombi yami ngoba lo sisi ngendlela-ke ecansini wayengikho khona ngingazi ukuthi kube kwakusekhanda okwathi ngenze ngani-ke kuthwele uluju rinzima engamnandi umntana abantu engamnandi ngoba ngithe zenze kwesibili ngalahlela kathana ikhondomu ngamjabulela kakhulu khonaphana emoteni so ngithe sengifika lapha sengiyabona-ke intombi yami-ke uSintiya ngambona uSintiya la ngamthabela ngahamba Sintiya ecansini kwavela kwahle kwafa nya ngabathe ngamangala wazi wathi uhamba njani ngathi mhlawumbe kudile ngadlula ngabona-ke uthobekile laye umsakazi ngabuza ukuthi kulwana usisi konke ku-right kuyini ngahlangana laye-ke wabuya kobulayo hayi kwaphakama baba ngalala laye ngamali nxa ngisiya kulaba kade indaba kusala umngane wami uRuben wantshela ukuthi hayi kusenqondweni lokho ngazama uqinisa ukuthi ngithi ngabe siyagibisha ngithatha-ke amaphilisi la-Viagra ngisithi kumbe kwethini hayi ngiginqisa ngitshaya likhanda kodwa iqinile impongo nxa siyahlangana labantu vele kuhle kulale kuthule ukuthi swi Chisa lo muntu wangenza next thing ifoni yakhe ayisangena kunje ngumfazi la ngangayizi incwadi efana leyami ngicela ukubuza ubhutwana wayelapheka yini yimo indaba ezinhle lapha into yami ayisavuka Chisa nceda mntakasibana nxa kukhona owaziyo mina ngisemutsha ngile 37 kodwa sokuhle kwathulela nomntwana oyedwa ngamisa umnkazana kudala khathesi nje sengilanda 3-4 years angiyazi sex ngaze ngithi ngizama ukudlala lakho kuhlale sengisebenzisa ukuchama kuphela ukudolanyana nje kanti ngenzeni mina ngoneli kulomhlaba ngahawula kangaka ngenzeni ngiyakucela wena sisi wawukhulumele ukuthi ibizo lakho nguRuba nxa ulalele ngisiza mntana umuntu ungikhulule sengabe ezinyangeni bathi kumele ngubone siyexolisa endodeni yakho ngilungiswe manje ngikwazi ukuthi ngiyambona ngisiza mhlobo wami sengidubekile angifuni ukufa nginje kumele ngithathe umfazi manje ngizamthathela nomfazi ungavuki lutho ngaqhaza omunye into hayi thandana labo ubadla ngomlomo angikwenzi lokho mina ngiyahlanza angeke ngikwenze ukukhoda umfazi Chisa ngahlanza into engazaluboni so kumele ngikholisise bona mina ngakholisa yimi indaba ezilethuma so sihambe kogoqonya ipipi nya ndaba konke ngene emlindini engayaziyo sorry mntaka baba ngizezwe bazambhalela lwana umuntu wayemenzile lokho I don't know ukuthi umntwana ukuthi wagcina se-right-ini kasabhalanga bakithi lwana ubaba kwasibhalela ukuthi ebotshiwe nangomunye umuntu laye sebemkarangangile ngokungena emafazini babantu akusize bantu sikhulele umuntu wenkosi sehawule kakhulu uyakhala ukuthi sizani hlobo sizani lonke libona ukuthi kungavuleka senze njani ngicela ingoma yathi kamavolovolo-ke eplatform 1 busana umuntu lokho into sobumba yikho siyacela ikhatha man Legacy, Eva Machu, Cessa
sesaba amavolofolo ngeke siye kwamashu ingoma ke emnandi yakhathaza kulevela ku platform 1 sichaleke umlaleli wethu undaba ezihle chuma entemani baza ngimboxa lona baba kulomama mbhalelayo wathi ngamsiza ngabanika inamba manje ukuthi ngagcina amafoni angisayiyade ngaseva andabani ukhanya ngani ngomsiza ubaba lana nxa ulokulala emfowethu wakho bese kuba lana nomnyaka obotshiwe yabotshwa lento yakho yakuchukutsha wabathe udle yonke isihlahla kwale ginqi lokudla konke lokhu liyavutha lokho cile vele kusonakala nangu umuntu wenkosi laba 3 years awuzazi kungani kuyaqhakama nje kuhlala vele kucimisileyo seginye yonke imbumbuluza zonke eziginyayo yonke into aginye aswethe kodwa ukuthi mhlathi iyaphamisa ukuthi mana ngingene kumama vele kuhle kucatshe ukuthi nya ungaphinda kubona ukuthi kuyingene ndaba ezihle chuma sile namba yakho lapho ufakile singathola umuntu akusiza sakusiza Nkosi yami uthi wathi bangantshela ukuthi ngidlile kuthiwa ngidle inkukhu ngidleni konke sengakudla konke kuyala imbiza zonke okhulunywa ngazo sengachaya ngahuda ngenze yonke into kuyala kwalile Nomhle Nyatho njani Nomhle kunjani kuye ke Chisa mina nguNomhle igama lami mina ke ngumuntu ke omuhle kwamagama kodwa iproblem engilayo ukuthi ke ngasuka ngase phambanisa ke ngidonsa ke into zanga njengogogo wayemfundisa kumele ngidonse ngaphansi ngibe ngumfazi ngadonsa ke into le yasuka yasisiba nde kakhulu kodwa ke ekhaya abantu abaningi ngangithandana babekuthanda khonokho so ngilekhiwa lami lapha uMark ukuthi is disgusting into leyo so le siyahluphana kakhulu ke ngihlane lapha eUK ngilabantwana ababili mina basekhaya yebo abangani bamvele bathi nxa ngigqokile kukhanya ngani phambili kwami lapha ngani ngamasenda abo baba ngoba ke buqumbile ukanti ke kukhonoko amalembe uthi ke ngidlela okude ngaye ke so uMark the white guy I met here in UK kakuthande lokho so uthi is disgusting into yangikhona ngile problem ngizama research ukuthi ngawuqhumisa ke kuzahamba njani abanye abantu bathi oqunywa khona kuyakwanisa unga-affecta sexually or kuningi ama-problems ama-complication I don't want to get sick ngigule mina so umuntu lo into afuna ukuzenza kazenzi kimi nasi into embhuwayo bukambe mina ngenza lokho akufunayo akujabulelayo ngiyenza ngoba bekhala ngokuthi ufuna ukuthi ke munye ke unonoza ngenze ke khonoko ke yena sithi ngale lokho kwami kuyambhowa so agcina ngincela ke ibele ngicela ibele ngoba ke vele mthetho wakhe ngale ngaphansi awuphiwa ngumntana omlungu uyazama kodwa vele ke usuka nje aphelele emoyeni mina phela ngilindebele njalo ke ngiphiwe ngakho strong uthi na doesn't like umuntu ophithizelayo empedeni so because I shake ngizama ukuthi umkholise but it doesn't like that uthi into ze-sex le evigorously ngikwazela nga uMark is jealous Chisa plus at the same time into le ayifuna ngiyenze angikwazi ngizathini ke mina hlobo zami ngithola indoda eright engithandayo ngoba uyanakekela abazali bami ekhaya sabe sonke ngamtshengisa ifalse yonke indawo inkingi ngapha sesiye ecansini lapha sola lokho engilakho yethu abantu abaningi abakuthanda nibuze ke wena Chisa ukuthi ke wena ubuza mina ukuthi ngiyangithanda khona why ufuna ukuthi ngenzeni wena so uthi lapha ke uMark angikwazi angeke ngitshela iqhuma I don't know nothing about that vele angikwazi ngikukhangela phela ngikubona so angikwazi ukuthi kuyaqunywa kuba uqunywa bazasiza abanye abantu uthi uyesaba ukuthi ungagcina siba lo mkhuhlane ufe uqhumile khona ngale uthi hayi intambo ezinde silanda ama 8 centimeters 8 like this come myself so
ngicela ke enye izingoma. Hayi imbangela ke uPatrick ngibona ngcono siqede lokho angisabala okunye. Ngiyela ngisethuka namhlanje. Ngiyela ngisethuka. Isibhazibhazo sento osufuna ukuthi sisibone. Wena isibhazibhazo sento yakho le ivuchuchu. Angazi ulibiza kuthiwani. Hey madoda. Angazi maybe uPatrick bengakoza lezi njalo. Mina ngiwesaba unzima unjani. Ngisalo ukukhangela. Kuyethusa lo. Dadewethu hayi khona man. Umakhe angeke ngikutshe ukuthi umenzeni makhe. But umntana omlungu ubona intambo lezana xa esithi uyaxhapha umbe uyaxhanxatha. Azibuyekeze zibuya zezigcwala. Ngabona umuntu okhona nguya kwesabayo. Kodwa ngasenani wathi kushaya ingoma lethi uMarava Freddy Kwala. Patrick, thank you. Igama langu Ezra Sibanda. Till next time, thank you. Nandilebe.